रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी महकम तंज़ील फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़िम तबलीग जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर, नाज़िम तामीरात जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर, सदर ज़िला इस्लामाबाद, सदर तहसील शांगस, हल्का सदर कुटहेर, ज़िम्मेदारानी जमीयत, आयानी जमीयत, मुअज़्ज़ज़ सामीन ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला सुन लाख लाख शुक्र यम रब्बुल आलमीन ने मुसलमान बने कलमा तौहीद यह वत अस हयत अत पे पकनुक तौफीक अता कोर और यम रब्बुल आलमीन हिदायत दुत सालिह तो रुत अमल करने और बेशुमार दरूद सलाम बरज़ात खैरुल अनाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पहलू की बस्ती अंदर अजीम कम अंजाम देने खातिर सुगो तामीरी मस्जिद अमे खातिर ये मजलिस आय मुनक़िद करने सठा खुशी गई ये लुको पने जज्बात है मस्जिद इस तामीर की सिलसिला अंदर गड करो दुआ रब्बुल आलमीनस यमो यमो इखलास सान आत अंदर ये हिस्सुम रब्बुल आलमीन के तक पन्निस दरबार अंदर कबूल। मुख्तसर क्या कलिमात यम्बु यह पहलू अलाके शांगस और यह कुटहेर ची बस्ती अंदर भी यथान छुस वानुन कि यह क्या बागर तो इसी प्रोग्राम जो जामे मस्जिद तामीर करनु यह मुबारक कदम और सिलसिलस मज सुबह पे मजलिस रवान दवा शीरीन बयान खुतबा आई और जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर तरफ यह पन्नु नसाया तो बूझू और जरूरत वन गो इन पन्नो नसायन पे अमल पैरा सपदी। आए करीमा ब्रो कन मस्जिद तामीर किस बारस अंदर सारी उलमाए किराम बयान करान मे तौर सु आय करीमा तो बयान अमुक तर्जम तो अमुक मफहूम इस बह यहान वनकस गोश गुजार कर सह आय करीमा दावत दिवान कि दुनियास अंदर आसन एम लुक यमन रब्बुल आलमीन आसी सठा टोट और रब्बुल आलमीन सन्द इबादत खातिर
آسن رب العالمین سنجھ رضا خاطر تم سن عبادت انجام دن خاطر تم سن گھر تعمیر کران اوچ آئے کریمس اندر تعمیر کرن والن آمد صفت بیان کرن رب العالمین چھ فرماوان انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر مسجد تعمیر کرن یہ مسلمان سن شعار یہ مشن حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور امی سچ مسلمان سے زندگی شاداب تکیازِ نماز آئی اصل قائم کرنے مسجدن اندر ترون قدم مبارک حضرت نبی رحمت مدینہ منورس اندر ہمیں برو کی تم کرہن تبلیغ سلسل جاری یا پنن کا تعمیر کرہن کھڑا یستمو گوڑنک چیز ہو مدینہ منورس اندر ساون وشن کہ عشق کتست پس مسجد رب العالمین سن خاطر کرو تعمیر اب آئے کریم اگر اس مفہوم وچھو کہ یم چھ دنیا اندر چھ رزق کامی بریت کران کانچ سکول بناوان کانچ ہسپتال بناوان کینچ سڑک بناوان کینچ یتیم ٹرسٹ بناوان کینچ غریبن تو مسکینن ہن خاطر سرائی بناوان کینچ راحت سامان دنیا اندر تمک وسائل پید کران کینچ دنیا اندر عام لکن ہن راحت خاطر مختلف چیز بناوان بظاہر چھ ساری یمن رتن کامن من حصہ ننش کوشش کران مگر اخ سوال چھ پید سپدان دنیا اندر اگر اس یتیم ٹرسٹ تعمیر کرو ات چھن مسلمانس کان خصوصیت یتیم ٹرسٹ چھ تعمیر کران غیر مسلم اگر اس سکول تعمیر کرو یا سکول چلاو سکول چھ چلاوان غیر مسلم کی اگر اس ہسپتال بناو ہسپتالن اندر چھ زیادہ سبقت نیوان غیر مسلم کی سرائی تعمیر کرو سرائن چھ تعمیر کران غیر مسلم کی مگر یہ اس مسجدن ہن تعمیر وچھو شاید آسی دنیا میں کا مثال یہ تس کا غیر مسلم آسی بنان مسلمانوں تو ایچو مسجد بناوی آت اندر کر حبت شرک یہ چیز میان حساب آسان یہ چیز ناممکن مثال دنیا اندر بلکہ غیر مسلمان ہن پروگرام چھ آسان مسلمانن دمون مسجد تعمیر کرنے کے اور اوئی چھ پرتہ چیز ایمان وچن تمو مانہو سے جس تک کو انسان اپوزٹ گئی رب العالمین کو بیان مسجد چھ تعمیر کران زصفت تھون وی نمبر 8 یمس پس پٹ پخت ایمان آسی رب العالمین اس پہ یمس آخرت کس دوست پہ ایمان آسی یہ تو بوز بڑی نو تم زیادہ وقت آج اکسی مفہوم مسجد دن تعمیر کرنے کے ملک مسجد دن تعمیر کرنے کے ملک یمن ایمان باللہ آسی مسجد ہن مخالفت کرنے کے ملک یمن آخر کس دوست پہ ایمان آسی مسلمانوں یہ چھ واریہ یہ مجلسن من چھ اعلان کران باسا کر یہ کام رت
مگر یلی پتہ مطالبہ چھ کرنے امیک واریہ چھ ڈگمی گاوان وَأَوْفُوا الْعَهْدِ إِذَا عَاهَدتُّمْ مسلمانوں یہ پنس عہدس وعدہ خلافی ایسو کرا یلی کانش عہد جدو ادنا سے آنا مسلمانن پاز سو ہمیش پور کر پہلوک باغرت یم مسلمان اسی چھ جمعیت اہلِ جموں کشمیر یمیک پروگرام جائی جائی مساجد تعمیر کرنی جائی جائی سکول تعمیر کریں جائی جائی ہسپتال قائم کریں جائی جائی علوم شرعی کالج بناویں زیادہ جمعیت اہلِ جموں کشمیر فوکس کہ پرت بستی منگسی ضرور تیز ضرورت مطابق مساجد ہن تعمیر کر کہ کیا امی سچ مسلمانن ہن زندگی شاداب امی ایمان جلک وچھش تمہ سات پرم پورس اندر یل یتھے پٲٹھۍ اعلان اوس گژھان ایک ون بہٕ دِمہٕ ییٖژ رۄپیہِ بیٚیہِ ووٚن بہٕ دِمہٕ شِشتٕر بیٚیہِ ووٚن بہٕ دِمہٕ سیرِ اکھ صاحبی دل وہ تھود دبن میں حج جنتس اندر گھر بناون یمو یہ لوگ یہ اعلان کور بکرک یم واپس کی مگر میں مسجد کنسی دنس تعمیر ایمانس چھ اللہ تعالیٰ یہ زبان پہ کی ایمان جائے چھ دلس پہ اوئی چھ یوتام نیت خالص آسی یوتامت انسانس اخلاص آسی تو تی تامت چھ تمسن نیکی بکار یوان ساری وقت عظیم چھ یس رت کام من چھ یت گارنٹی چھ ایمان باللہ ایمان بالآخرہ سچ صرف مسجد مسلمان امس آو حکم کرنے سارے نیکی کامی کرنی ہسپتال بناونش تی سکول بناونش تی سرائی بناونش تی مگر چونکہ آج غیر مسلم کی سوئی تم کی رفائی کامی کران تم کی ہسپتال بناوان بلکہ بوانی اگر اس آج سے نظر تراؤ ہندوستان کے مختلف سٹیٹن پہ واریہن جائن چھ غیر مسلم یم تین بڑ ہسپتال قائم کرت ام پر چھ ٹرسٹ قائم کران یم نادار تے مسکین آسن یمن نہ ہسپتال مز علاج کرن طاقت ہسپتال بنے چھ ٹرسٹس اندر تم سن خرچ تے برداشت کران اشد منت تھوانی رب العالمین اس کی منت چاہتے اگر اس اخلاص سان رچ نیت سان اللہ تعالیٰ سن رضا مندی حاصل کرنے خاطر کہ رزق کام انجام دیمو تات اندر چھ ساری خاطر بہترین کام سچ مسجد کیا رب العالمین فرمو ورکو وسجدو وفعلوا الخیر تو کریو رکوع سجدہ مگر آسن کریو رت کامیہ تو ادا اور پہلوی کنیمن باغرت لوکن یمولیت اعلان کر سٹھا خوشی گئی میں چھ باسان انشاءاللہ پہلوک یم باغرت مسلمان یم گژھن نہ محتاج پنہ گام نیبر کانٛہہ چند کرنے خاطر تکیازِ ورنہ چھ جمعیت اہلِ جموں کشمیرس تم ایریا تھی تم علاقہ تھی یتھی اوس بہ اکھ نوجوان ونان اسا چھ مسجد بنٲمٕژ مگر واریاہ وقت ہیٚژن تتھ سلیبی گژھان پہلوکو باغرت مسلمانو پننہِ یوت جایہِ مسجد بناوٕنۍ پننس یوت گامس یہ چھنہٕ شوق کینٛہہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مسلمان چھ تہنٛد مسلمان بوے ییٚتہِ تُہۍ پننہِ امہِ ایریا خٲطرٕ تُہۍ کران چھِو کوٗشش تتہِ چھ تۄہہِ لرِ ییٚتہِ مسجد واریاہ یم سلیب خٲطرٕ پیاران چھ
بہ تھو یہ امید انشاءاللہ یمہ کھت چھُنہٕ بوٚڑ کانٛہہ چیٖز یُس ایمان یتھ تقویت گژھِ ہا یتھ آخرت ایمان بالآخرت چھ سرٹیفکیٹ یہ ہا یہ اکے مسجد یہ مسجد ہند تعمیر رب العالمین کریم جمعیت اہل جموں کشمیر یہ منصوبہ کہ بار پرت جائے مساجد تعمیر کریں لوگ ہسا ونان کیا گو مسجدن کن اور آج یہ چینوی تمن ایجنسین تمن لوکن تمن دشمنن تمن کیا ونان یم زن جمعیت اہل جموں کشمیرس تان دیوان ہے یمن مسجد من سلوہ واتان ہمی مسجد تعمیر کران پہلو کیوں مسلمانوں تو دیتو تمن ہائیت ہم کسی کے محتاج نہیں ہے اچھ گری اندر روپائی پانن کرت پانن مال خرچ کرت رب العالمین سن پانن ایمان تر تازہ کرنے خاطر پانن عبادت صحیح طریق انجام لینے خاطر پانن بستین منزل تعمیر پانے کران رب العالمین کرین قبول اور رب العالمین کرین دن والن ہند یہ یسمہ ملک تام سو پہ دیت رب العالمین پانی دربار کرو قبول یمن سوز نعمل بدل یمو مہاد کور ونی دتوکھنے اس کا روزار پار کائنات کس آگس رب العالمین تم تھوک اخ استقامت اس پر کہ اشوش واریہن جائن واریہ مسلمان تم یم خوش کرنے خاطر چھ لکن کن سات برو کن یوان مگر آخر چاہسان تینس نیتس اندر خلل مگر مسلمان گو سو یس انسان زبان وانی بڑا اشتر نیت کرمت پانن کنڈیشن وچن پانن تونگری وچت تم پتہ آشن یہ وحد کرمت اور پتہ آشن وحد وفات بنا الحمدللہ جمعیت اہل جموں کشمیر چھ سہ تنظیم یس دائی تنظیم چھ اور دعوت پروگرام چھ سون یہ اسو مسجد پروگرام تشکیل دیوان تعمیر مساجد کران کیا یہ سجائے مسلمانن ہند یتس قال اللہ قال رسول اللہ بغیر اعلان چیوان ونن سن خطبہ سن علماء یم چیوان مسجدن اندر ام پچی پنن یہ آواز قال اللہ قال رسول اللہ ام پت یہ روشن تت گامس کران یہ مسجد آسان یہ دروش قائم کرنے نونحال تربیت دن مسلمانوں یہ صرف اس سیر لاگان اس سیکھ دیوان اس سیمت پیش کران ات کیا گژھِ یہ مکلی مگر بہ ون زمین دن پہ چھت دنس تام یم لک اخ ذرا بر ات مز حصہ نوان یہ مسجد گرن کن سات یہ مسجد گھن نئی سر منہدم نو بنانے یم پرین لوگ گئی ثوابس منہدم تکیاز یمہ سات یمو شروع کور یل سیر لٲج یمو یل سیکھ دت یمو یل باجر دت یمو یل پونسہ دیت یمو ات آئی یم راحت سامان یمن پٲدٕ کرنہِ راحتٕکۍ سامان نِنہٕ رب العالمیٖن لیوٗکھ تمہِ ساتہٕ دپن فلٲنۍ شخص مرد فلٲنۍ شخص مستوٗرات یا آیہِ پنُن اخلاص ہٮ۪تھ پنُن مال غفور رحیٖم خدا عظیٖم خدا مہربان خدا یہ چھنہٕ وٕچھان پتہٕ رۄپین کُن کینٛہہ یہ چھُ وٕچھان چھُنہٕ یہِ تُہنٛدِس سرمایس کُن کینٛہہ یہ چھُ وٕچھان تُہنٛدِس اخلاصس کُن یُس اکھ رۄپے ہٮ۪تھ تہِ آسہِ آمُت یہ زٲنِتھ مےٚ چھُنہٕ مسجد تعمیٖر کرنُک کانٛہہ تہِ کیٛاہ چھِ اتھ ونان مےٚ طاقت مگر بہٕ چھُس یژھان رب العالمیٖن سٕنٛز یہِ رحمت رٔٹِتھ بہٕ تہِ ہسا چھُس یژھان یتھ اندر شرکت کرٕنۍ کائناتٕکۍ آگہٕ سٕنٛز یہِ خزان چھِ ؤسیع تٔمۍ سٕنٛز جنت چھِ سٮ۪ٹھاہ ؤسیع رب العالمیٖن چھُ ملکن حُکم کران ہے یہِ میون بندٕ یہِ تہِ ہا بنایہِ ہا مسجد یہ تھا کرا تعمیر مسجد مگر امس ما چھ تونگری یہ دراو پنن یہ سترکون ہے یہ کم مسرمائی ہے اے ملکو کیا چھ میں چھ وعدہ دیتمت مین نبیین چھ وعدہ دیتمت من بنا للہ مسجدن یس ات تعمیر مسجد میں حصہ نی تعمیر بنائی مسجد ہے کہ تعمیر کری سو اخ نفر ٲسِن سو 100 نفر ٲسِن رب العالمیٖن سٕنٛز وسعت چھِ کٲفی 100 نفر دی 100 گھر
اکس نفرس دی اخ گر رب العالمین کرو زار پار رب العالمین کرن تہند یہ دن تہ پنہ دربار قبول غلام محمد یوسف صاحب نئے سر اعلان کران بہت 1,50,000 کران تعمیر مسجد خاطر پیش رب العالمین کرنس پنہ دربار قبول محترم ویری صاحب ون ونان کی چیز روز پر مگر واریاہ مسلمان چھ تم ویری صاحب یمو یا زونمت اس ریا کرنے خاطر کی اس دکھاوا خاطر کی تم واتن انتظامیہ نش انشاءاللہ یہ سیری کیا کتھی محترم ویری صاحب ٹھیک دت اکہ لٹ ٹھیک یاد یل ضلع بلو سری نگرس اندر محترم ویری صاحب تہ وون تتہ دپن بہ گھ شامل گھن یمن نیکی کامن کر ام تہ دس 5 گاڑن ہند تتہ وعدہ انشاءاللہ یم تہ کرن سہ پور اور ضلع اسلام آباد رود ہمیش مال دنس پیش پیش مے وون اوے یل ضلع صدرس یہ ہمت آسی ام سندن ورکنان آسی ام پتہ زیادہ ہمت انشاءاللہ یہ مسجد کیا بہ گھس وچن انشاءاللہ یہ ورس اندر ات مسجد شریفس گھس چھت آسن لگیا انشاءاللہ اس کی پہ کرو تیاری مے چھ ضرورت ویری صاحب دپان یم حظ وتن تھوڑ چٲنِس اتھ تقریرس اندر تہ بہ ون یہ مسلمانو یہ ایمانس پہ ڈپینڈ بہ اکہ جائیں تتہ تعمیر مسجد گمژ مگر پتہ دس مے تمو دعوت نی سا یور مے کر یہ آیہ کریمہ تمن تلاوت مسجد شریفس مز نماز پران ہر یم کاریگر کام کران مے رٹ یم نماز پتہ مے دوٚپُکھ رب چھُ فرماوان انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر مسلمانو تہن ایمان کوت گو پانس چھ نماز ٹھٹ یمن کاریگرن وونو نماز ما پرو اور یس اکس شخصس نماز ہند دعوت دی نماز سا یس گۄڈنیٚتھ تاریخ اسی کُنہِ راتس کیازِ حدیث مبارک چھ دعا کی ژاے حضرت محمد الرسول پنہ زوجہ پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہس نش اتہ وچھ سا اوشاران فرموس اے میانے رفیقہ حیا آز کت پہ چھکھ ژٕ یوٗت اوشاران دپن یا رسول اللہ ذکرت النار تو اس نا جہنمک تذکر کران یا رسول مے پیو یاد امیک منظر یس تہ فرماوان اس بار بار امی جہنمک منظر مے حظ پیو یاد یا رسول اکی دوپم اے کائنات کے آگے یہ آج نار یس تہ بنومت چھ جہنم کیا عائشہ صدیقہ بچائے کیا زوجہ پاک کے رسول کریم سے آشا ام نش نجات میں حظ پیو یاد میں کس دیا تار یا رسول اے میانی ٹاٹی رفیقہ حیات بس از تمہن خانداری بس از تمہن رفیقہ حیات میں یہ وہ توہتا کہ بکار فرموز عائشہ سوال چھ صحیح مگر ترن جائن ژھانڈن ترن جائن این بکار تاکہ کہیں ترن جائن کر پنن پان پانے بچاونچ کوشش یم سات میزان لگی تہند عمل ین تتہ گندراون کی کیاز عملن گژھِ میزان کٲنٛسہِ آسن ساس بٔڑ عمل مگر آسہِ حباء منصورا یتھ رب العالمین فرماوان قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا بریک لوگ آسن منان ہے بدراس رز کام کرنی بدراس مسجد بناونی مگر اندر کنچس خیال الطاف صاحب یہ ونم دپم وش کیا بہادورا چھو یا مسجد کنی زون سیکھ تہ ساران یہ سیمٹ تہ ساران یہ روپے تہ ساران یہ پتہ کرے شہرت تہ یہ امس گرس میں گھن امس ساری بستی ول ون ہے امس وچھن کہیں یس ون مگر قیامت دس دپس رب العالمین اے صدقہ خیرات کرن والی ژے کوٚرُتھ صدقہ خیرات ژے کوٚرُتھ یہ مال خرچوت لیقال انک سخی
چوسی غرض میں گھس لوک ونی یہ زبردست سکی وقت قیل لک یہ ونی لکو فیسحب الی النار یہ بت کھکری تہ جہنم اوے چھ اعمال ین وزن کرن شخص اکھ آسی امس آسن بریت اعمال پہاڑن برابر بلکہ چھ أکس حدیثن من آمت امثال جبال تہامت بجزا امس آسن عربہ کن پہاڑن تہام کن پہاڑن یم چمکدار چھ یمن ہند وزن فیکون حباء منصورا مگر یل پوترس من تراو تتہ آسہ یمن وزن یم گژھن بے وزن بیاکھ شخص یہ امس آسہ بچٲرِس کہین یا اکو یہ عمل ہے یہ کرن پنس کائنات کس آگ سن رضا خطر پیش رب العالمین فرمائس ہم ساس بڑ عمل کرن والن گھ گوک در بدر یمس اخ عمل کرن ولس ونی میانی محبوب ثے میں ٹوٹ ژے کرت یہ اکے عمل بے اوس نہ کہین والے میں کر میں یہ قبول ترائی صاحب سنس پوترس اندر یہ عمل یہ کلمہ توحید عمل فرماون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی ام سنس پوترس یہ تراون گناہن گژھِ چھل چھال رب العالمین سانن گناہن تہ کر مغفرت سانن آبن تہ کر ستر اوے فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دو آسی کان اکو عمل کرن وول یا آسی تمن اعمال کرن والن کھت بوڑ یینن اعمالن آسی چھل چھاندر گن حدیث مبارک سے پر کرو اختتام الدین رب العالمین زیادہ زیادہ نیکن کن پکن توفیق حدیث مبارک سے آمد شخص نوکن ایمان امی آسن نماز پرمت نہ آسن کا روز تھمت نہ آسن کا زکاة دزمت نہ آسن حج کرمت تازہ دم مسلمان اوس کلمہ توحید اوسن پرمت جنگک اعلان گو دراو یہ صحابی کلمہ توحید پرتی جنگس کن اج گو شہید یہ وچ ام سند لاش ام سند جسد اطہر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عمل قلیلا و اجر کثیرا اے میانی ٹاٹھا عملہ کرت پیزا مگر اجر توری تیوت یتن کا ہٹ چکے یتن کا شمار چکے رب العالمین اس کا رضار پر رب العالمین سانیہ عمل تکر قبول واریہ کور سوال دعا اچھی یتی جماعتک ذمہ دار رودمت محمد سلطان صاحب تم تی بیمار تم سن گھرک بیمار رب العالمین تمن تی بخش شفا یم سامین آئی انکتام نظران کر اڑیش بیمار اڑیش گھرن من بیمار اڑیش پان بیمار رب العالمین دین تمن تی شفا اچھ مشکور بشش خاص کر مشکور پنی صدر تحصیل سن ذمہ دارن ہون حلقہ پہلکن ذمہ دارن ہون یمو دعوت جس ولا زیو یور اچھ سنگ بنیاد تراون اسیت مسجد جان گس آسن صدر جمعیت سنگی آس روزن انشاءاللہ جمعیت ضلع اسلام آبادک صدر یہ تحصیل صدر اور دیگر ذمہ دار کے آسن سوچ رب العالمین اس کا رفضار پر رب العالمین کریں سونی ست مشنت قبول رب العالمین یہ سون مشن تھا کامیاب اور یہ مسجد کرن جل جل تعمیر رب العالمین یہ آت اندر حصہ نیو جنتس اندر کرو گر تعمیر مسلمانوں زیادہ زیادہ نیو آت اندر حصہ تکیازِ یہ اخ نیکی چھو یس قیامت دو بکاری اور اندر تھانیو تو نیکی مگر یس نیکی یت گارنٹی دس رب العالمین انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر مسلمانوں مسجد چھج بناوان مگر مسجد گسن گسن خداوند کریم سن خاطر تعمیر یہ سا مسجد یتھس مسلمان جمع گچھت ام پتہ اجتماعی طور نماز ادا کران حالانکہ نماز ہکو اس گرس من تہ پرت مگر دت اجازت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموت وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ نماز کریو قائم اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتھ آخری بیماری من تیس تم ساتھ فرمو مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس ابو بکرس کریو حکم سوئی مسلمانن پڑھنے نماز
بار بار اس وچان پرد تلت حضرت رسول کریم کیا مسلمان تھے نماز پڑھان پالو کے لوکو جمعیت اہل جموں کشمیر یم مسجد تعمیر کران یہ چھنا اہل حدیثن ان خاطر خاص کے بلکہ یہ سارے مسلمانن ان خاطر سون کیا یتھ اندر مقصد پریت مسلمان کی اجازت سہ پڑھ بلا خوف کر پن عبادت ادا نماز پڑھی ذکر اذکار کری قرآن مجید تعلیم پڑھی قرآن مجید تلاوت کری زی چیز آسان سانہ طرف پابندی یمن مسجدن من گژھِ شرک باللہ کے یمن مسجدن من گژھن نہ بدعات کے یت آسہِ توحید بول بالا یت آسہِ یمن أکِس رب العالمینس عبادت کرنے یت یی نہٕ رب العالمینس بغیر بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز عبادت کرنے یتھ مسجد من آسہِ قال اللہ قال رسول اسلم تبلیغ یوان کرنے یت یی نہٕ کٲنٛسہِ پیٖرٕ سٕنٛز طرف دعوت دِنہٕ یت یی نہٕ کٲنٛسہِ اِمامس کُن دعوت دِنہٕ یت یی نہٕ کٲنٛسہِ صاحبس کُن دعوت دِنہٕ یت یی نہٕ کٲنٛسہِ لیڈرس کُن دعوت دِنہٕ یت یی دعوت دِنہٕ حضرت محمد رسول اسلم یُس امام اعظم اوس اور یتھ آسہِ اکٲے خصوصیت تمام مسلمان ہیکن مشور اسی دِتھ یم مسجد ہند تعمیر کرنے خاطر مسجد ہند بہبودی خاطر مگر یمیُک امام آسہِ سُے ییٚمِس جمعیت اہل جموں کشمیر رُکنیت حٲصِل آسہِ یمیُک انتظامیہ آسہِ سُے یُس جمعیت اہل جموں کشمیر ییٚمِس بنیٲدی رُکنیت حٲصِل آسہِ یمیُک مؤذن آسہِ سُے ییٚمِس جمعیت اہل جموں کشمیر رُکنیت حٲصِل آسہِ یِمے زٕ ترٛےٚ چیٖز چھِ اَسہِ شرط باقٕے چھِ تمام مسلمانن خٲطرٕ جمعیت وقف رب العالمینس کرو دربار رب العالمینہ أسۍ آیہِ یوت رب العالمین کٔرۍ پننِس دربارس منٛز قبوٗل بہٕ چھُس اکہِ لٹہِ بیٚیہِ شُکریہ کران صدر ضلع سُنٛد صدر تحصیل سُنٛد ییٚتہِ کہِ انتظامیہ سُنٛد تُہُنٛد یِمو صبح پٮ۪ٹھ صبر کوٚر اور امہِ پتہٕ کٔرِکھ یِم مجلس کامیاب رب العالمیٖن کٔرِنۍ تُہنٛدِس اعلیٰ عیالس تہِ کامیاب ییٚلہِ تۄہہِ گرن نیٖرِو رب العالمیٖنہ یِم دیٖرِن گۄنہن ہٕنٛدٮ۪ن گوٚژھ آسُن مغفرت گوٚمُت یِہنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن گوٚژھ آسُن مغفرت گوٚمُت اَسہِ تہِ گوٚژھ آسُن مغفرت گوٚمُت اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم